Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτων πατήσας και της εν της μνήμασι ζωήν χαρισάμενος. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτων πατήσας και της εν της μνήμασι ζωήν χαρισάμενος. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτων πατήσας και της εν της μνήμασι ζωήν χαρισάμενος. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτων πατήσας και της εν της μνήμασι ζωήν χαρισάμενος. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτων πατήσας και της εν της μνήμασι ζωήν χαρισάμενος. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτων πατήσας και της εν της μνήμασι ζωήν χαρισάμενος.
Stefanović u ovom momentu napade da sam rekao 6, a da bilo 7, to je istina. Ja zaboravio sam da je glavu, jer ne bi bilo 6. Bolje bi bilo da si rekao da je 8. Ti izgleda. Oni kad odsluže 20 godina, Otvaranje izložbe podrazumeva prigodne besede. Večeras će nam se prvi obratiti dr. Vedra Đurić-Višina u ime organizatora Muzeja žrtava genocida i Arhiva Srpske pravoslavne crkve. Osjećaj vladiko, časni oci, braćo, sestri, dragi prijatelji. Arhiv Srpske pravoslavne crkve i Muzej žrtava genocida iz Beograda imaju protokol o saradnji, imaju dobru saradnju sa drugim institucijama, arhivima, muzejima širom Srbije, srpske i različitim galerijama, imamo saradnju sa vojnim prijateljima. U okviru svoje djelatnosti, muzejsko-arhivski, u okviru obaveza kojima se bavimo i arhiv i muzej, to je znači prvenstveno istraživanje prošlosti srpskog naroda, njegovo stradanje u 20. veku na teritoriji bivše Jugoslavije. Temeljimo na svojim zbirkama fotografija, dokumenta, dobroj biblioteci, dokumentarnim filmovima, gostovanju i na drugi razni način. U tim aktivnostima da iz tame prošlosti, pre 70-80 godina, da izvučemo određene događaje i damo im puno njihovo trajno istorijsko, da damo kontekst zbivanja zaokruženog naslova izložbe 1941. i 1935. godine, da naglasimo da postoje procesi dugo trajanja, više decenija, da postoje određene politike koje su u jednog momenta međusobno suprotstavljene, ali su veoma kompatibilne kada je u pitanju isti zajednički cilj, ideološki. U ovom slučaju nimalo nije naivan izbor godina. 1941. nezavisna država Hrvatska bila je, kako oni kažu, davno željkovana država. Apsolutno većina hrvatskog naroda to želela i dala je podršku zajedno sa velikim delom Demokratične crkve. To je njihovo pravo. Ono što nama smeta, što je ta država učinila veliki državni zločin zajedno sa svojom crkvom, našim srpskim narodom, na Jevrejima i Ciganima, što je uništavajući Srpsku pravoslavnu crkvu dovodila srpsku civilizaciju na tim prostorima do zatiranja. Posledatna ideologija komunistička,
ona koja je sprovođena u Narodnoj Republici Hrvatskoj, odnosno Socijalističkoj Republici Hrvatskoj, mnogo čemu je bila nastavak ove ustaške politike. Uostalom, vidjet ćete na ovoj izložbi kako je ta politika tekla. Postavlja se pitanje zašto Lika? Zašto nije Epahija? Lika je neka vrsta metafora iz srpske i hrvatske. Za Liku vežemo i svoje neke junake, događaje, svoju civilizaciju, ličnost iz radnih oblasti. Oni mogu da se vežu i sećaju Like samo po sluhu. Njihovo zlo u Jadovnu nas tera da pamtimo to Jadovno, da pokažemo se našim generacijama, sinovima naših sinova šta je bilo. Jer dok god mi govorimo o prošlosti, oni neće moći da govore koliki broj laži da govore na svakog dana. Ova priča je poučna iz više razloga. Vidjet ćete obilje dokumenta, fotografija, faktografija. Ovo je samo prvi deo priče koje se večeras pokazuju. Planirano je autor i njegovi pomagači uz pomoć organizatora, planirano je da drugi deo ove priče Sutra Srpske pravoslavne crkve 1941. 1955. godine ima svoj nastavak ovdje godine dobre fotomonografije. Ta fotografija bit će uskoro završena, nije ispustili za večeras iz tehničkih razloga, no to će biti dobar razlog da se ponovo okupimo, da obnovimo svoje sećanje, da posjetimo se na utiske šta smo videli večeras, šta smo čuli i šta bi trebalo u budući raditi, šta ko može da doprinese da se mnogo toga otrve u zaborav. U ovakvim prilikama Arhiv Srpske pravoslavne crkve i Muzej Srpske pravoslavne crkve i Muzej žrtava genocida će mnogo toga uraditi i pokazati svoje javnosti. Nije prvi put da srađujemo, nije prvi put da smo u ovoj hramu. Zato sam i organizatora i autor izložbe blagodaran sprečnika hrama, njegovom prosveštenstvu, episkopu Arseniju, što je se sustojio točko večeras ovde i što će biti od naših glavnih govornika, čije će reći biti na kraju izložbe, na otvaranju izložbe. Ako želimo još malo da pričamo, ako želite da čujete mene kao doktor istorijske nauka, onda bi trebalo da kažem na nekoliko reći. Lično. Ne kao direktor, ne kao istoričar. Postoje zapisi da je Jekoslav Maksimović u dan svih logora nezabriženih Hrvatskoj 1942. godine kad ispraćao komunistu protiv Hebranga rekao: nadam se da će se naša djeca posle rata igrati samog 10. travnja u Jasenovcu. Ima i druga jedna rečenica njegova koja mene ne rastužila, ali teško naći prag za šta je imanje proizvada. Rekao je da isti Maksimović 1965. godine: sinovi nas proklinju šta radimo, a unuci će nas blagosijeti. To, ta rečenica, drugi deo te rečenice, unuci nas blagosijeti, to se da dešava u Republici Hrvatskoj. To je njihova politika. Naše je da se podsjetimo, naše je da govorimo na pravi način. Imamo način. Jedan od tih načina jeste ova večerašnje sabranje, okupljanje, posjećanje na veliko zlo i tugovanje za rodni kraj, za Likom, koje nema, kako je pokojni Mile Stanović. Ali Lika živi dalje na razne načine. Hvala vam za dobro slušanje. Zahvaljujemo na pregledu priče. Uobičajeno je u ovakvim prilikama da i autor izložbe kaže nešto o svom radu. Molim autora izložbe Nevenka Mlesavljevića da nam se obrati. Vaše preosveštenstvo, gospodine episkop, časni oci, dame i gospodo, braćo i sestre, dragi prijatelji. Izložba koja će večeras biti otvorena je pokušaj da se od zaborava sačuva stradanje Srpske pravoslavne crkve i srpskog naroda u njegovoj najzahvatnijoj pokrajini, Lici. Izložba govori o stradanju tokom Drugog svjetskog rata u
postaratnim vremenima i uslikava stanje nakon oružanih sukoba tokom 90. godina prošlog veka. U delovima Like prema Bosni mnogi hramovi stradali su u 18. veku. Paljeni su prilikom turskih upada u srpska sela, ali branjeni i odbranjeni otporom parohijana i dobrovoljaca iz ostalih delova Like, predvođenih svojim sveštenicima. Postavka izložbe daje uvod u predratnu situaciju u Lici, hronološki prati stradanje crkava i sveštenstva u ratnim i poratnim vremenima. O stradanju u Drugom svetskom ratu dosta je napisano i rečeno, do duše nedovoljno. Prvi deo izložbe govori o osnivanju nezavisne države Hrvatske, stradanju crkava i sveštenoslужitelja, osnivanju prvog sabirnog logora na području novobordinane države u Bosni. U tom logoru svoj mučenički život okončao je episkop Gornjokarlovački Sava Lajić i mnogi sveštenici. Ova izložba je deo istraživačkog rada od isti nastav. Drugi deo je knjiga u kojoj je celovitije obrađeno stradanje više od 60 parohija, 80 crkava i sudbine sveštenika, koje će uskoro, kako je najavljeno, predstaviti. Ona će upotpuniti saznanja za koja su uskraćeni posetioci izložbe zbog nedovoljnog prostora sa legendama ispriča sudbina pojedinih crkava. Jedna legenda je premala da da odgovor na pitanje ko je srušio crkve. Mnoge su više puta paljene i oštećene tog praga. Rušile su i razne vojske ideologije, a sa svojim hramovima stradao i srpski narod. Hram Svetog Save u Jošanu kod Udbine spalile su ustaše 28. septembra 1942. godine, kada je stradalo više od 500 žitelja sela. Hram Svetog Nikole u Crnoj Vlasi zapaljen je 22. marta 1943. Štab prvog korpusa Narodno-oslobodilačke vojske Hrvatske izdao je naredbu: sazovite zbor naroda u Crnoj Vlasi i srušite ili zapalite crkvu. Ako treba, najpre objasniti. Naredba je izvršena. Parok crnovlaštanski Ilija Budelja spasao se od sigurne smrti tekstom u Srbiji na početku rata. Ubijen je nakon oslobođenja u novembru 1944. godine kao parok pri hramu Svetog Save u Beogradu. Posleratno vreme nije donelo mir u Gornjokarlovačkoj parku, koja je po broju porušenih hramova, ubijenih sveštenika i naroda najviše postradala od rata. Crkva u Lici je rušena i posle rata. U Zrmanji je zapaljena 1953. U Gračacu minirana 1954. U Srbu također minirana 1955. godine. Posleratna stradanja u svom obimu gotovo da nisu manja nego rata, a po svojim posledicama daleko teže. O stanju u Lici govori podatak da je deceniju posle rata na području nekadašnjih 60 parohija bilo svega 5 sveštenika. Na teritoriji dva sreza, Koreničkog i Udbinskog, predratnih 15 parohija. Prvi parok oslavljen je tek 1991. godine. U mnogim, iako porušenim hramovima, sve te liturgije služene su po prvi put nakon 50 godina. U Gračacu i okolini porušeni su svi hramovi. Jedini svetionik vere bila je kapela Svetog Marka na Velebitu, u kojoj je služba Božja služena jednom godišnje. Izuzetak je bila Gradska dolina, u kojoj se duhovni život intenzivnije razvijao nego u ostalim delovima Like, ali i pod drugim okolnim živom. Neka pitanja sama se nameću. Kako je srpski narod u tim krajevima očuvao svoj veru? Pitanje zašto su nažal učinili drugi, možda imamo. Pitanje zašto sami sebi činimo nažal čekamo. Moje nije da dajem odgovor, već da samo iznesem činjenice o stradanju. Sa saradnicima sam obišao oko 100 crkava, zidina i crkvišta u Lici. Na severu od Ogulina do Prigubića na jugu, a na zapadu krajnja tačka bila Senjska parohija ili Ćud namestništvo. Tužnu sliku usne Like potpunili su porušeni hramovi. Na mjestu nekadašnjeg hrama Svetog Nikole u Lučanu Dobrinja, pored koga je rođen i u kom je kršten patrijarh srpski Josip Kajačić, jedva da se naziva temelj. Državne vlasti nameravali su početkom 60. godina ukloniti poslednje ostatke porušenih hramova u Gornjokarlovačkoj eparhiji. Urađen je
svakog Srbina znaju kako da se odnose prema porušenim hramovima koji su im preci podizali. U istraživačkom radu i pripremi izložbe učestvovali veliko broj saradnika i prijatelja. I ovom prilikom svima im se srdačno zahvaljujem. Zahvaljujem se domaćinu i organizatoru izložbe. Zahvaljujem vam se svima koji ste večeras u ovom svetom hramu. Hvala.
časni oci, draga braći i sestre, pripala mi je velika čast koja sobom nosi ogromnu odgovornost da vam se obratim večeras povodom otvaranja izložbe posvećene stradanju Srpske pravoslavne crkve u Lici od 1941. do 1995. godine. Kada pomislimo na sva stradanja koje je preživao srpski narod i Srpska pravoslavna crkva u nezavisnoj državi Hrvatskoj, koja su ljudskom razumu nepojmljiva, krv se ledi u žilama, a usta ostaju bezglasna, jer ne postoje reči kojima se ona mogu opisati. Moje večerašnje obraćanje započeo bih rečima iz besede blaženo počivšeg patrijarha srpskog gospodina Germana, koja je izgovorena prilikom posvećenja obnovljene crkve u Jasenovcu 2. septembra 1984. godine. Kroz svetlu atmosferu ovog svečanog dana, u duše naše prodire tama onih dana kada je otac greha, zla i večnoga mraka zamahnuo svojim smrtonosnim krilima i prosipao krv i suze, zločin i smrt, a kao svoje hramove gradio Mauthausen, Dachau, Auschwitz, Jasenovac, Jadovno, Glinu. Kršteni ljudi bili su izvršioci njegove volje, zaneseni, zavedeni, uvereni da se tuđim zlom postiže vlastito dobro. Bilo je to jedno od onih vremena za koje je Spasitelj rekao: doći će vreme kada će svaki koji vas ubije misliti da Bogu službu čini. Bila je to još jedna Golgota na kojoj su sile mraka razapele Hrista, koji je rekao i opet će reći: što učiniste jednom od ove moje najbolje braće, meni učiniste. Bila je to istinska Golgota sa koje kao da su se čule i reči besumlja, krv njegova na nas, na decu našu. Ali su se čule i one reči veličine bezgrešnog Sina Božijeg: Oče, oprosti im, jer ne znaju šta čine. To nisu znali ni oni na Jerusalimskoj Golgoti, jer da su znali, ne bi Gospoda slave razapeli. A ni ovi, jer da su znali, ne bi od Jasenovca napravili Golgotu. Zato ponovimo i mi: Oče, oprosti im, jer nisu znali šta čine. Braćo, da praštamo moramo, jer je to evanđelska zapovest, ali da zaboravimo ne možemo. U nezavisnoj državi Hrvatskoj od 1941. do 1945. godine Srpska pravoslavna crkva, njeno sveštenstvo i srpski narod doživjeli su Golgotu biblijskih razmjera. Od ustaškog terora stradala su 4 episkopa, 171 sveštenik, nekoliko stotina hiljada nevinih muškaraca, žena i dece, srušeno je 450 crkava, a oko 800 opustošeno i oštećeno. Posle rata je na više različitih načina pokušano da se broj postradalih umanji, da se broj žrtava Jasenovca i drugih logora u Hrvatskoj izbrišu i zaborave. Na pokušaj umanjivanja srpskih žrtava nadahnuti srpski pesnik Matija Bećković rekao je: nijedan genocid se ne može razumeti, ni genocid nad srpskim narodom ne može stati u ljudski mozak. Zauvijek je jame i logore betonirati i tragove zatirati. Zemlja se ne može smiriti dok sve žrtve koje su u njoj ne izađu na video. Bitku sa nevinim žrtvama niko nije dobio. Ona se može okončati samo priznanjem i pokajanjem. Cilj večerašnje izložbe je pamćenje, a ne zlopamćenje. Mučenikoljublje, a ne osvetoljublje. Zahvaljujući gospodinu Nevenku Vlajsavljeviću, autoru izložbe, Muzeju žrtava genocida, organizatoru i Arhivu Srpske pravoslavne crkve, suorganizatoru izložbe,
Večeras ćemo imati priliku da vidimo dokumenta i fotografije koje svedoče o stradanju Srpske pravoslavne crkve i srpskog naroda po Lici u Drugom svetskom ratu, kao i u najnovijem ratu 90. godina koji se odvijao na prostorima bivše Jugoslavije. Ovim rečima proglašavam izložbu otvorenu. Hvala na strpljenju u ime organizatora, domaćina i autora izložbe, a poštujući naš stari srpski dobri običaj, posle otvaranja, posle izvedene izložbe, sledi poslov danas je slava, Sveti Trifun. Zovemo vas sve da dođete u parohijski dom na posluženje, uz napomenu da uspeh ove izložbe zavisi od vas, koliko ćete puta pogledati ovo, koliko ćete prijatelja, rođaka dovesti da vide ovo, na koliko će se mesta izložba prikazati. Mi smo svoje učinili do večeras. Čekamo da uradite i svoj deo. Hvala vam, uz napomenu još jedno što ste došli, što ste saslušali pažnju, širite priču o ovome, izložba će biti otvorena sledećih 3 nedelje.